ngiye nemereye mwebwe mwatanguye iki gikorwa. Imana ifise aho icisha. Jewe ca mbere kimbabaza mbonye abana mwibarabara kirababaje. Bakavuga ati guturya mwana yiga hariya, ariko je kubera nizerana n'ijuru n'Imana yanje, narabwiye Imana ko ariyo nteze kwizonkorera ibintu vyose, ko jambo ryayo riravuga ko ari umugabo w'imfuvyi, ariyo mugabo w'abapfakazi, ikaba se w'imfuvyi. Vyukuri vyose je narabikuye vyukuri nanje nabinyereka. Iki gikorwa rero numva ari nka surprise jewe. Nabo ndababonetse sinzi ko bakiri mu nzira. Okay, namwe bavyeyi bacu mu byukuri turanezerewe kuba mwaronse akanya mukaza kugira ngo twese tubonane dusangire ibintu byiza. Mu byukuri turabashimiye. Bivanye umuntu wese umutwara bafise, iyo ageze kuco yifuza, kuco yatekereje, ku mugambi yatekereje, umuntu azabinezererwa. Ikibi ni ukwiyumvira ikintu kigaherera mu nzira. Rero namwe turabashimiye. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Twiyegereje n'abana bose bari hano, Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Rero kugira ngo tubandanye ntidutinda, turakora umwanya mutoya kugira ngo dusangire n'ibindi kutubone gutaha. Reka dusubize umuhagarikizi wacu abandanye bikurikira. Murakoze. Tumukomera amashi Perezida. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Twongeye kubyegereza, so nifuje ko nobasangiza hejuru y'inyigisho umwanya mutoya nka 5 minutes, tuvuga hejuru ya education, y'akamaro ka education, kuko abantu benshi ntibazi akamaro ka education carico. So ndagenda mbihuza na leadership, kuko aba bana turiko turafasha nibo barongozi bejo hazoza mu ishengero, mu miryango, mu gihugu ndetse no kwisi yose. Imana ishimwe cyane. Umuyobozi wabayeho muri South Africa yitwaga Nelson Mandela yaravuze ngo education is the most weapon everyone can use to change the world. Chance uburezi ni intwaro ikomeye cyane buri muntu wese yokoresha kugira ngo ahindure isi. So yavuze imbaraga z'uburezi. Undi munyabwenge yabayeho kera yitwaga Alan Bloom yaravuze ngo education is the movement from darkness to light. Ngo uburere canke uburezi ni bufasha abantu kuva mu mwijima bakaza mu muco. So natwe rero dufasha bano bana, dufasha ino miryango, no kugira ngo babashe kuva mu mwiza baze mu muco, kuko uburere mbere na mbere ikintu n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. So ico twebwe dushaka si ukubafasha gusa baje ku ishuri, tuzagenda tubakurikirana kugira ngo babashe kugira n'amanota meza ndetse n'akarangamutima chance indangagaciro nziza mu miryango, kuko nibo bayobozi bejo hazaza. Ibibazo bihari mu miryango, ibibazo bihari mu mashengero no mu gihugu cyane biterwa nuko abantu badafite education chance uburere. Nimba twohereza abana kuja ku ishuri, nimba twohereza abana kuja ku mashuri ayatuzi ya la solution n'ahandi hose kuja kwiga, ijambo rya mbere wagiye gutora ku ishuri
ni ukwiga uburere, ni ukwiga amavalere kugira ngo bazavemwo abantu bazatora ibibazo bihari muri iyi si. Buri muntu wese hano mu Burundi turi abantu bagera ku miliyoni igera kuri 13. Ku isi turi abantu bagera kuri 8 billions of people, chance 8 miliyari, chance 9 miliyari sindiko ndibuka neza. So buri muntu wese ari unique special, buri muntu wese arihariye. Imana muremeye umugambi wihariye utandukanye n'uw'abandi. Njewe benshi barabizi hano ndihasha, mfite jimo wanje, nubwo turi amasha turatandukanye, hari ibyo ashoboye n'ibyo ntashoboye. So ibyo nshoboye njewe biri mu migambi Imana yanteguriye kuzabamwo mu gihe canje. So impamvu mbigisha cyangwa se mbibabwiye ni ukugira ngo aba bana turera twese hamwe mubashe kubabona nk'abayobozi b'ejo bazabasha kuzana impinduka muri sosiyete yacu. So niyo mpamvu rero bakwiriye kwiga babishizemo imbaraga, kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza. Twakuze dutinya Satani, dutinya iki, ariko hari umunyabwenge umwe yavuze ngo umwanzi wa mbere umuntu ntabwo ari Satani, nta nubwo ari abadayimoni, nta nubwo ari byinshi dutekereza, ahubwo umwanzi w'umuntu wa mbere ni ignorance, ni ukutamenya. Iyo umuntu yamenye, niyo asomye ijambo ry'Imana ukamenya uburenganzira bwawe nk'umwana w'umuntu, hari byinshi udashobora kugenderamo by'umwijima. So n'aba bana rero nibaje ku ishuri bakamenya byinshi, izo mbaraga z'ubumenyi zizabahesha kuzana itandukaniro cyangwa se la différence n'abandi bana batagiye ku ishuri. So nk'ababyeyi, nk'abapare babo, abapasiteri, mugende mukurikirana aba bana kugira ngo aba bana bazavemwo abayobozi b'ejo hazaza. Amen. Buri muntu wese rero hari impano Imana yabahaye. So twebwe twabaye inzira Imana gusa yaciyemwo kugira ngo aba bana babashe kuja ku ishuri. Dushimira mu visionnaire w'iyi association Etienne Nkuru, dushimira na komite Willy na Kamugabo bari hano n'abandi bose babashije kuba ibikoresho Imana yakoresheje kugira ngo aba bana bige. So aba bana nibo ba docteur b'ejo hazaza, aba bana nibo ba president b'ejo hazaza, aba bana nibo ba pasteur b'ejo hazaza. Niyo mpamvu rero kuba twatanze uburyo bwacu bukeya twabonye, hari byinshi twari gukoresha izi faranga, ariko kandi kuba zino faranga zaje muri aba bana ni ukugira ngo aba bana nabo babifate serious, babifate nk'ibintu by'akamaro cyane. Amen. Tudatinze cyane, ni iryo jambo nifuza kubabwira, mbabwira yuko uburere cyangwa uburezi ari intwari ikomeye cyane buri muntu wese yokoresha kugira ngo ahindure isi. Murakoze cyane, Imana ibamugisha cyane. Hanyuma tudatinze cyane, turashaka gukomeza na za gahunda zacu. Perezida yari amaze kubivuga, iki gikorwa cyadutwaye umwanya munini, ndetse twagiye duhura n'ama challenges atandukanye, imbogamizi, ku buryo twibaza ngo isi ibintu kubera iki byajemo utubazo twinshi cyane, ariko Imana kuba yadushikanye uno munsi kandi bikaba byaragenze neza, tubishimiye Imana cyane. Reka mbasabe twese dukomere Imana amashyi cyane. Tubishimiye Imana, ariko kandi dushimiye n'umwe mu bayobozi bacu ari Perezida Willy, kandi mureke tumuhe umwanya abashe kutubwira uburyo ibikorwa byagenze. Kuri ni umuntu w'umugabo, yarahabaye kandi yakoze ibikorwa bikomeye, byamutwaye uburyo bwinshi, ariko kandi arabikora nk'ibyiwe. Mbasabe tumukomere amashyi, tumuha ijambo. Sawa, abavuye kuvuga barakoze. Kandi tubandanye dushima Imana ko kuba byose twakoze n'Imana yabidushoboje. Kuva twatangura Etienne Nkuru haza hano gukoresha igikorane twakoze hano muri no Eglise,
dushima Imana yadufashije kuva twamutega ku kibuga agasubirayo. Intego ko ari ugufasha abana b'imfubyi batishoboye cyangwa se abana b'imfubyi, kuko kwishobora twese ntitwishoboye, ubundi dushobozwa n'Imana. Iyo umuntu avuze ngo batishoboye kandi twese dushobozwa n'Imana ntawishoboza. Hanyuma turashima Imana kuko Imana yadufashije muri iki gikorwa twatanguye, tukaba tugeze ku munsi wo kugisoza kandi tukaba tugiye kugisoza neza. Gusa abantu bitabiriye ari bakeya, sinzi impamvu wenda ari manque de communication yabaye nkeya, cyangwa wenda nimba ari ugufatirwa, cyangwa wenda nimba hari abashobora kuba batabishize muri gahunda zabo, nabyo birashoboka kuko abantu benshi bari kuri groupe duhuriyeho kandi bigize message gize iminsi byari ko samedi passé tureporte umunsi kubera abantu bagumye beexcuse, ariko mu beexcuse nibo benshi batanaje, ariko mu mwaje Imana ibaho umugisha. Igikorwa ni cyiza cyane, nicyo gikorwa Imana ihembera abantu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo idini nyakuri ni igita ku mfubyi n'abapfakazi, niko Bibiliya ivuga. Idini nyakuri ni ukuvuga kuko iki ni igikorwa cyiza cy'Imana. Rero twaratinze kubikora ku mwanya, hari abana wenda bamwe bagiye birukanwa tutarabageraho, ayo maretari yagiye haba, ariko zari impamvu wenda z'uburyo bwari butaregerana neza, kuko murabona uburyo buranagora, ariko umuntu yemera ikintu ariko kugisoza kikagora. Turashimana kuko hari abiyemeje gukora bagakora, hari n'abandi byagoye, kandi igikorwa ntigihereye aha ngaha, igikorwa kirabandanyije. Rero twabashije gukora igikorwa kuko twari twaciyemeje, twari twemeje abana 20 kariho tugomba kwishurira umwaka wose w'amashuri. Haza kuvamo umwana umwe twishurira abana 19, aho twabashije kurira amashuri, batwa amafaranga atari makeya, hafi miliyoni 7 y'amarundi. Urumva se amafaranga samahera makeya kugira ngo uyaronke muri iki gihe. Rero nukuri turashimana, kandi igikuru amafaranga, kuko amafaranga na mahera nyine arahera mu Kirundi kuko babivuga, ariko igikuru nicyo yakoze, kuko amahera kwishura umwana 300 ntibihwanye na education azaronka umwaka wose, ni makeya mugabo bibananye n'igikorwa abana baba barimo cyo kwiga umwaka wose tuterana amezi 10, kwishura umwana 300 ni amafaranga makeya gusa nuko abura. Ariko nuko turashimana kuko Imana yabidushoboje tukabikora neza, hagiye habaho no kutamenya ibigo. Turashimira n'abapasiteri twagiye dufatikanya, amwe amafaranga twagiye tuyabaha kubera ibigo byagenda bidusoba tazi yo biri. Hari naho twagera tugasanga abana bamwe barimutse, babwira umwana yiga kuri ekofe ugasanga yiga mu Buyenzi. Ibyo byaratugoye cyane, ariko turashimana kuko tubigejeje ku musozo. Cyanyuma ndashimira ekipe twafatikanyije, Imana ibaho umugisha, abari hano Kamugabo na Bukuru, Imana ibaho umugisha, ababyitwayemo neza cyane. Turashimira cyane na Etienne Nkuru, ntari hano ariko ndazi kuko araza kubikurikirana aratwumva, ni umuntu w'umugabo cyane. Sinaha honyine igikorwa cyabereye n'ahandi hantu hatandukanye cyagiye gikorwa, kandi kirabandanyije. Ni ukuvuga sintekereza kuko kigiye guherera aha ngaha, tubisengere Imana ikomeze izane iyindi revelation nshasha, yishurirwa rishasha, kugira ngo tuzabashe wenda n'undi mwaka isore byongere bikore, kugira ngo abana bacu bakomeze bige neza, batiruka mu kwishura z'umwana umwaka wose batarinze bamwirukana cyangwa ngo bavuge ngo bamugendeho. Hari abana benshi bagira ama stress kubera icyo kintu, iyo bamwirukanye kabiri no kwiga stress ziba nyinshi. Ariko nukuri igikorwa ni cyiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Rero ndatekereza ko wenda bizabandanya, tubisengera Imana bizabandanye bigenda neza, kandi hari n'abandi bantu bagiye biyemeza amahera batarayatanga. Ni ukuvuga kuko tuzabandanyiriza nyine kuri abo ngabo, kuko bazogenda babona uburyo tuzogenda tuyabika kugira ngo n'undi mwaka uzakogwe n'abana baziyongera, umubare w'abana baziyongere, kuko abana bakeneye gufashwa ni benshi. Rero Imana mu ijuru ibaho umugisha, ni nkuko igikorwa cyagenze. Gusa tunanengana abantu batitabiriye, tuzi impamvu z'abantu batitabiriye, hari benshi
batanatanze ama excuse kuri groupe ko ndareba nta bantu benshi nabonye batanze ama excuse kuri groupe duhureho n'ababyeyi abantu twonenga wenda n'abapare b'ababyeyi kuko nibo babaza amakuru twe ntabwo twari kuvugana n'ababyeyi kuko ntitubazi twari kuvugana n'abana ntitubazi ariko ababaduhaye nibo babazi nibo bakagombye kubatuzanira kugira badushimire natwe tubashimire ntitubigende neza harabagiye bavyandika in box ariko twari tuzi ko basubira kuzana bari ko banabisaba twari tuzi ko tubasanga hano ariko sinzi cyabiteye rero bana mu ijuru yabikoze ntabwo icobero kandi kwiharira umwanya nje nyine turekere n'abandi baza kuvuga kugira dukoresha amasaha kuko hano harashobora kuba hari ibindi bikorwa byinshi sawa murakoze Imana mu ijuru bamugisha arakoze cyane umuyobozi windi Imana imumugisha reka mbasabe dusubire tumukomera amashi mu by'ukuri yakoze ibikorwa bikomeye cyane so tudatinze ndashaka tubanze dufate icyo kunywa hanyuma twiyegereza abashumba aribo bapare nabo batubwire ijambo batanga ijambo ryo gushima sinzi protokole yo ego ndindire gatoya sawa rero murakoze cyane ibi bintu ni ibintu rwose byo gushimira Imana yabiteguye sinobona uburyo mbivuga sinobona uburyo nshimira aba bavandimwe kuko iki ni igikorwa cy'indashikirwa cyananiye isi iki ni igikorwa cyananiye isi irwanya ariko ndagira ngo mbabwire mu bintu ijuru rihagazeho iki kiri mu gikorwa cya mbere kubera ibyo niyo mpamvu kigira intambara iteye ubwoba Bibiliya yageze aho ivuga kugira ngo abantu barebe ko botinya kandi bagashiraho umutima cyane iravuga ngo ishengero Imana yemera ngo nirifasha imfubyi n'abapfakazi rikita ku marushwa yabo umuntu yovuga byinshi cyane ariko ndagira ngo mbabwire ko igikorwa bene iki kiba kivuye mu ijuru kandi Imana niza izigifinansa ikanagishigikira kubera ko izi ko ni igikorwa kirwanywa n'isi yose abazimu bose niho baba barakirwanya mbanze kukibwira kubera kuko bavuze ngo ibi byuma tuba tuvuga umuvandimwe Etienne arabyumva kugira ngo imbogamizi n'intambara zose igira imbere nyamo igira imbere kandi twatangizanye sinamenye ingene byakugendekeye gute baguheza akunywa hanyuma tubandanye mwebweho mukorana nawe ndiko ndavuga kandi turi kumwe muranyumva nawe ndizera ko azotwumva irijwe
ibiri imbere ntibikazobaca intege kuko intambara zo ni nyinshi, ariko kandi si intambara ziri imbere gusa, hariho n'impera nziza imbere. Ukora neza. Bibiliya ifite ibintu byinshi ivuga ku muntu ukora neza, ngene azoyisanga imbere, naba akiriho cyangwa atakiriho, abana urubyaro rwe rukazosoroma iyo mbuto yateye. Ikigira kabiri, ntimurebe uburyo kila mwanzo ni mugumu uko muratangiye. Cyangombwa nuko mutangiriye mu ngoro y'Imana, mutangiye mwubakiye iki gikorwa muri Kristo mwishengero. Bashimira ko mwiyumviriye ngo muze amashengero ni menshi, si ukuvuga ngo nuko musengera ahangaha Etienne si uwa hano, ariko uko byisanze ugasanga tugize n'umugisha. Jewe nta kintu na gitoya parura, tugize n'umugisha wo kuvuga ngo aba bantu mwese muze n'izi ntebe n'iki kibanza kirahezagiwe kubwo kubakira mwebwe. Hanyuma ndibaza ko ibaze hafashijwe abana 19, ariko ndore abantu ni bakeya. Kimwe mu ntambara nibaza ko Satani ifatiraho nuko byabwiwe nyine abarongozi b'abapastori b'amashengero. Hanyuma urumva kujya abarongozi bose siko bagira sociale. Bisanzwe umurongozi wese yakagombye kubaha kino kintu Bibiliya ivuga, kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Ariko naje gusanga nico naco ni impano dukurikirana kugira ngo ndangize. Nico naco ni impano. Urumva umuntu umupastori nimba baramubwiye akagenda akabwira umwana cyangwa se umumama, uzozane umwana, hanyuma kugira ngo ave iyo ava aje gufata uyu mwanya ukwicara ahangaha, azi ko yabahaye umuntu mwaramufashije, nta mwanya numva notakaza, mfite ibindi byanje nanje bindeba se. Ariko nukuyoberwa cyane, kuko iki ni igikorwa cy'abapastori. Iki ni igikorwa cy'abapastori. Ndashimiye cyane ijambo umuvandimwe avuze kuri aka ka senteze gatoya atanze ko kinyigisho k'akamaro ko kwigisha abana, ko gutegura abana, ko gutuma abana biyumva bakarema indangagaciro, bagakurana ubwo burere bwiza, bategurwa bakumva ko atari imfubyi, bafite umuryango ubitwararika, ukazobaremamo icyizere cyo kwigira abantu ejo bazogirira akamaro isi, kuko yabivuze ngo no kuzotora inyishu z'ibibazo bazaba basanze muri iyo si y'icyo gihe. Imana imuhe umugisha cyane, ndabigushimiye. Rero mu izina ryanje bwite na Eglise Guérison des Âmes, mwatwiyumviriye mu by'ukuri, mukadushira mu gitigiri cyo kuvuga ngo
tubaheze abana b'imfubyi dufite mudufashe kurera ndabibashimiye cyane ndabibashimiye ejo narabonye amafagitire mwararungitse ku rubuga ndizera ko ubundi ubutaha ndiko ndiyumvira ingene mwebwe noneho mutoroha cyane natwe twese twoshyiramo imbaraga cyane cyane muri urubuga rw'abapasitori kugira ngo tuzobashe gukangurira abavandimwe abapasitori baze bakurikirana igikorwa kandi bakore ikintu bazi ko bacemanga batagita mu nzira kuko igikorwa nk'iki kiba cyiza iyo mwagiherekereje izenye urabona nk'umupasitori Imana iguha umugisha umuntu abo yaje ashoreye bariyumva baranezerewe arumva ko yabahaye agaciro noneho urabona ko aho abarongozi bataje n'abantu babo ntibaje urumva kandi boza gutese umurongozi wenda ntiyababwiye cyangwa nyine yarababwiye wewe abona ko ari bo babifitemo inyungu babironkeyemo ariko inyungu zose zabo niziwe niwe zireba niwe zifasha niwe ufite iryo shengero niwe bagabanyirije ibyo bibazo kuko yari kubyirengera wenyine reka ndeke kuvuga menshi ndabashimiye cyane mwebwe mwaje mugakora mugatanga uyu mwanya wanyu si ukuvuga ngo ko ndabashimira ngo mwategerezwa kuza kubera kuko nimwe bwo mwafashijwe murabona kuko hari abafashijwe bataje kuko bazi iyo mutaza kuza mwese aba bavandimwe bakoze ibi bintu bakisanga hano wonyine bavuga ngo aba bantu twafashije bite byabo ariko mwebwe mwaserukiye abandi bataje Imana ibaho umugisha ni ukuri ndizera ko Imana izodufasha kandi jewe personnellement Imana ifashe iki gikorwa nzogikurikirane njyewe ndabeme muzombwe nzobaba hafi nzobikurikirana hano muri eglise iwacu hoho murambabarira hari akantu kagize kubera ko nari nzi ko wacu yabamenyesheje naje jewe ubona namenyesheje naje kugira nsanga yamaze gusohoka ngira bagiye ku kazi ariko cette fois-ci no selemani wa n'ahandi mu yandi ma eglise abapasteri turi muri groupe zo hakisha menye ko ibyo bahaye bakora juste ko babyemanga babihagararira urumva kuko abantu ni benshi ngaha muri gisagara batabyemanga batagize shaka abantu bakeneye ubufasha nta kibazo bafashwe kandi babiha agaciro babiha n'umwanya Imana ibaho umugisha Yesu abagirire neza murakoze twongera amashi umushumba wacu tubonye pasiteri ushitse nawe turamwegereje niteka cyane kubana nawe Imana imuha umugisha cyane hanyuma tudatinze tugiye kwiyegereza pasiteri muri KDP ariko kandi dushimira pasiteri umaze kutubwira ijambo yabuze amagambo menshi ariko kandi no mu bikorwa hari abantu bakoze ubushakashatsi basanga hano mu bantu bari sociale cyangwa se bazabita ku bantu bahuye n'ibibazo afite umwanya wa mbere umuntu wagwaye umuntu wagize ikiriyo umuntu wagize iki pasiteri hano Bujumbura tureke munyemere mvuge mu bwoko bw'abanyamurenge pasiteri niwe wa mbere uzushika mu bantu bahuye n'ibibazo so kubw'ibyo munyemere dusubire tumwongera amashi ibyo umuntu akora ni ukubiba kandi azosarura so munyemere kandi twiyegereze umushumba wavuye muri KDP mu mashi menshi murakoze
Yesu ashimwe. Natwe ntitwabura icyo tuvuga duhagaze hano, biratunejeje cyane. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza, kandi muri kalenderiye y'umwaka twari dufise cyangwa mwari mufise n'abandi matorero, uyu munsi ntiwari urimo, ariko Imana yo yari yabiteguye kuko uno munsi tuzahura hano kandi hakavugwa no magambo ari kuvugwa. Imana ishimwe rero yabikoze. Icambere ndabanza nshimire itorero Gerzo des Âmes. Mu by'ukuri ndibwira ko ni nkabo babaye ikiraro cyo kuduhuza na visionnaire hamwe n'ino timu yose yakoze bino bikorwa, kuko hano ni igikorwa cyabereye n'ubu niho gikomereje, kandi murabona ko bari mu nyubako. Iyo bataza kugira umutima w'urukundo, ngo bafite umutima w'impuhwe, umutima wa kivyeyi, byashobokaga ko bari kubihindura bakavuga ngo dufite igikorwa cy'inyubako hano kandi gikomeye, bakabiorienta mu nyubako, kandi bikitwa nyine ko byakoreye Imana muri ubwo buryo. Ariko bo ntibikunze cyane, bakunze n'abandi, kandi ibyo byama byabaye. Twebwe hari aho twabibonye, hari umugabo yigeze gutuma uwundi aja kumusabira umugeni. Amaze kugera irya rero abona wa mugeni ntakwire kuja kwa mwene wabo, ahubwo agomba kuja mu rugo rwe, kandi inzoga bamuhaye gusaba umugeni bamutumye n'iy'abandi. Hashitse ya nzoga yitiyiwe, avuga ko yaje gusabira umuhungu wiwe. Agenda yasabiye umuhungu we, kandi yagiye yatumwe. Hariya ku ndondo byarabaye. Nyuma barindira igisubizo kirateba, bahuriye mu isoko, kuko amasoko riya yabaga yinifwa donko ngo mu isemene. Wa mugabo arabaza ati none ko nabo batumye intumwa kugeza n'ubu kaba ntarabonye inyishu zagenze gute? Ati wewe heko watumye natumye runaka. Hoya runaka ntiwamutumye, runaka yarizanye wenyine yajeje gusabira umwana we, kandi inyishu twarayimuhaye. Babona kumenyera amakuru aho. Urumva ko rero mwebwe ntimwikunze, mwakunze n'abandi. Imana ibaho umugisha cyane. Nanone kandi turashimira ino timu yakoze bino bikorwa. Urabona ko visionnaire wacu wa kino gikorwa ari kure, yashoboraga kuba responsabiliza kino gikorwa, barangiza bakakijera nabi, bakagikoresha uburyo butari bwo kubera ko atari hafi, kandi bakamuha raporo bifuza itari y'ukuri, kandi agafata iyo nyene. Ariko nukuri turabashimira cyane, bakoze ibikorwa bikomeye cyane. Umuntu kwishurira umwana kuri none ni ibintu bidasanzwe. Hari abana bamwe bari birukanye, bari bamaze inisemene batiga iwacu, abavyeyi batangiye guhamagara, none birya mwatubwiye bimeze gute? Umwana amaze inisemene adatonda ku ishuri, tukabura uko tubabwira, tugatangira tukishuza kuri groupe. Nukuri ico kintu turakibashimira, mwarakoze, Imana ibagirire neza. Turashimira visionnaire wacu nanone wiyumviriye kino kintu cyo gufasha abana, kuko gufasha abana ni umugisha udasanzwe, kuko abana nico gihugu cejo, n'iryo torero ryejo. Abana ni ukuvuga ngo ufise abana ufise igihugu mu minwe, ufise ishengero mu minwe, ufise ikintu cyose, kuko abana n'abantu bakomeye. Ushaka kugira ngo no mu muryango kugira ngo bagufate neza, nubwo buri umupangayi upanze, twe twapanze turi abanyeshuri, wakundaga umwana wo mu rugo. Ico gihe rero mabuja wawe acavuga turiya mwana ni sawa, uriya mwana nkundira abana kweri, ntakunda kuva muri rwa rugo, kubera ko abona ufise urukundo ukunda abana biwe. Umuntu ukunda abana, uwo muntu ni mwiza. Turamushimiye, turabizi ko abyumva kandi arabikurikirana, namwe muzamushimira, mumubwire ko twamushimiye. Ikindi nanone turashimira abavyeyi b'abana. Hari abavyeyi b'abana usanga batagira uruhare mu buryo kugira ngo abana baje ku ishuri. Nubwo buryo bwaboneka, akavuga ati uburyo bwabonetse, ariko reka tubukoresha ibindi bikorwa, kandi tuzavuga ko umwana yiga kandi atiga.
namwe mwagize neza. N'ubundi kandi kuba murakurikira muze mukurikirana abana igihe bavuye ku ishuri muri amadeyade bazanye, mumenye amahera muri gutanga. Mvuga ati se uyu muntu uri gutanga amahera hari igihe kizogera bakasaba amabilite kugira ngo barabe neza ko bano bana batonze ku ishuri kandi bamenye, wenda bakazogira n'agashimwe k'abantu bagize amanota meza. Ico gihe rero ugomba gukurikirana umwana ukamenya ko umwana wawe yiga neza, deyada zikora nk'uko bikwiriye, ukaza uramufasha kandi ugashiramo umwete no gushiramo indero nziza nk'uko mwarimu wacu yabitubwiye. Ubundi kurera umwana, umwana azaregwa n'umubyeyi, akaregwa naho yigira, agasura akaregwa n'isi nayo irarera, kuko isi nayo ifite education. Umwana arigana ivyo abona hano kwibarabara akaba ari byo yapurika, ariko iyo mutoje indero nziza umwana niyo akurikira avuga ati isi yo je abavyeyi banje bambwiye ko iki kintu atari ciza, agakurikira ico mwamubwiye. Rero mushiremo umwete, abana bakomeze bige kandi ndazi ko bizagenda neza. Tukaba dushoje tubashimira twebwe nk'ishengero rya KDP twaserukiye nanje ku giti canje, twarabashimiye, abavyeyi babashimiye, no mwishengero iwacu kuwa Mungu no mu matangazo twarabitanze. Dushimira ino association yadufashije kurihira abana, twarabivuze ishengero ryose rirabizi ko hari abana 3 bishuriwe amahera y'umwaka wose. Abo bantu rero nabo gushimirwa kugira ngo Imana ikomeze ibagire neza. Nejo bundi nihabaho ikindi cyumviro cagutse, nabizi ko abantu bazashikirwa ari benshi. Natwe nk'abashumba rero duhagarariye abana, ico muzatwiyambazaho birashoboka ko abana biga ku bigo bitandukanye, muzodutume tuzogenda, ariko kugira ngo ikorwa kigende neza. Ariko ino kipe turayishimiye guhera kuri president nabo bakoranye, ikintu cyo kujera amafaranga kiragoye, ariko mwabaye abizerwa kandi ndabizi ko ico bikorwa mwakoze mugifite nk'umugisha. Imana ikomeze ibagire neza, murakoze. Murakoze cyane mushumba, Imana ibamugisha cyane. Yavuze amagambo meza cyane, reka mbasabe dusubire tumukomera amashi. Twiyegereza pasiteri hano muri Gerizo des Âmes, twagize amahirwe twakira abapasiteri benshi cyane bavuye hano kuri Gerizo. Reka tumwakire dukoma amashi. Imana ishimwe. Jewe simvuga amajambo menshi, ndibaza ko mugenzi wanje yavuze. Nanje no gushima mu by'ukuri kuri iki gikorwa twatangiye tukivugana n'abavandimwe kuva muri 2024. Ndibaza ko ari bwo batangiye bambaza amaliste ya mbere, ndayabahereza mpeza nyine bano bana twatanze. Bishaka nko gutinda ndetse nshaka nko kugira none bishatse nko gukwega amaguru nk'aho bitazoba, kuko bari babimbwiye vision nyine bafite, none ngo bishake gutinda maze kugira none wenda ntibikomeye cyane ntibihari. Ejo bundi basuye kubimbwira barambwira nyine no ko bazabikora, numva birahari. Rero ndabashimiye ku ntambwe mugezeho, Imana mujiri baheze umugisha. Tunashimira nyine visionnaire wagize kiriya cyiyumviro, uzo kuri ni cyiyumviro ciza. Iconzi iki gikorwa kirimo umugisha ukomeye cyane, kirimo umugisha. Tugeze kubikora hano, nzamubwira pasiteri hano ni ujejwe bino bya social, naco cyatumye nasabye ko ari we mwakorana cyane. Iki kintu ni ciwe, turabibona mbibona mu mugisha hano mu rusengero. Twarihiye abana bagera nko kuri 7 arabazi, ico gihe baza badutakiye b'impfubyi pe, nta buryo bafite. Sinzi umwibuka umwana umwe Bishop yigeze kurera on Janine, bamwirukanye mu muryango wabo. Rero ntabo yari afite, ntabavye yari afite. Turabiyegereza, turabazana, turabigisha. Abo bana babumugisha ukomeye, babumugisha mu miryango, barashakwa neza, ubu ko barakorera imiryango yabo neza. Muzukuri yo tuvuganye nabo bazabanezeza abo bana cyane, baba abantu itire mu miryango kandi bamabiga bose. Barimo abapasiteri, bamwe baba abapastori, Eric yabaye pasiteri, barimo abapastori. Ico kintu kiranezeza cyane, mbona mu by'ukuri gufasha kurya Bibiri ivuga gufasha abana b'imfubyi.
uba wuguruye umuryango w'umugisha. Nzaniye uko byagiye gupfa twaraye tubonye umuzungu yavuze ngo arafasha abana 60 hano iwacu. Sinzi ahantu byagoranye kubona kugira ngo abone ibipapuro byo gukorera hano, yaravuye muri Kongo birapfa. Ariko rero uyu muryango kandi dusuye kugurura, mwizere ko tugiye kugira umugisha ukomeye. Mwizere ko tugiye kugira umugisha ukomeye, ari nkuru azagira umugisha iriya. Amatorero yanyu mwakiriye kino kintu mukamutangiye gukorera abana b'imfubyi, mu by'ukuri ndababwira neza ko nyuma y'imyaka ingahe tuzoya duhura tugire evaluation, muzabona umugisha utangaje. Ikintu cy'Imana kingiki ubwo dutangiye rero, bano bana dutangiriyeho, dutangiye ku bana batari bakeya, abana 3 si bakeya. Ndazi ko Imana izagenda icagura, undi mwaka tuzarero tugere ku bana 100. Ico amashengero yacu tuzaharonkera umugisha ukomeye. Rero tukaba tubashimiye mwebwe mwabonye uyu mwanya mukaza. Ni umunsi wa mbere, wenda hari na pastor avuze ko azabigiramo imbaraga gufasha bari abandi bose batasa n'abatabitahura, ariko mu by'ukuri ndashaka ko twese tugitahura ko ari igikorwa twatangiye gikomeye kandi ciza kizotuzanaho umusaruro ukomeye mu mashengero duhaye dukoreramo twese. Rero tukaba tubashimiye kuri iki cyicaro, kuri zimana mwatuzimanye no ku bikorwa byiza muhaye mutwereka. Rero dushimira n'ababyeyi nabo bagenda bagira uruhare kuri hani kimwe muri abo bana twarihiye. Twarashe tugiramo abana bamwe abisigirwa nibo narashe ndafata umwe nibo bagazurihira bose. Uwo mwana wawe umupastori yari yarambwiye ati nje uzumpereza amafaranga igihe abonetse akagenda akabarihira, yagiraga akazana amaresi yose uko yakabaye. Yari umwana honete cyane. Rero mu kubishiramo ababyeyi basigaye mubigiremo umwete, abana bige cyane kandi bizagenda neza. Imana mujiri baheze umugisha. Pastor arakoze, Imana ibaho umugisha cyane, murakoze. Kandi turizera yuko iki gikorwa cyabaye Imana izagenda icagura cyane nk'uko yavuze, yaduhaye courage. Mubirebye hano hari abana benshi bakeneye ubufasha, hari abana b'impunzi bavuye muri Kongo, hari intambara, hari abana b'imfubyi nose n'abakongomani b'abarundi bameze nabi bari mu bukene. So kuba kino gikorwa cabaye, Imana ntiyoreka gushigikira igikorwa ciza nk'iki. Kandi turi no mu mwaka wo gusarura, turizera ko Imana izaduha umwimbo mwiza cyane. So dushimiye abapare b'abana aribo ba pasteri, tugiye kwiyegereza ababyeyi b'abana. Hari abo twavuganye, wa mbere ni Chanceline, reka dukoma amashyi nawe tumwiyegereza. Yesu ashimwe cyane. Nanjye mpagurutse nk'umubyeyi kugira nshime. Ubwa mbere ndashimira Imana, ndayishimira bimwe vuye ku mutima kubera iyo yaratuboneye imbere, yari izi ko iki gikorwa muzogitangura uno munsi nyene, ikaduteraniriza hamwe kuno munsi. Vy'ukuri Imana muyimpera amashi. Ikindi shima, ndashima kubagize iyi vision. Numvise mwana yise neza, let's help them. Vy'ukuri ndabashimiye cyane. Ni ibintu nk'uko benshi bagiye babivuga, hari abantu bifuza gufasha abantu, ariko kubona Imana yarabafashije mukaba mutanguye iki gikorwa, mukifuza gufasha abana b'imfubyi, by'ukuri mugafasha ababyeyi, ni ikintu gikomeye cyane. Rero ndabashimiye rwose, bimwe bivuye ku mutima. Hari abana birukanwa, nk'umubyeyi ukavuga ati bizogenda gute, ariko kubona Imana yabateye intege ikabafasha, by'ukuri je ndahamyana n'ijuru iki gikorwa kirimo Imana, by'ukuri kizoshika kure. Par exemple nifatiye ko nkanje, hari igihe nicara nkavuga ati bizogenda gute, hama nkizera nkavuga ati nta mwana nzokora ku ishuri,
kubera aha hanze hariho abantu bashaka kukubona bakavuga ati guturya mwana yiga hariya, ariko je kubera nizerana n'ijuru n'Imana yanje narabwiye Imana ko ariyo nteze kwizonkorera ibintu byose, ko jambo ryayo riravuga ko ari umugabo w'imfuvyi, ariyo mugabo w'abapfakazi, ikaba se w'imfuvyi. Vy'ukuri vyose je narabikuye vy'ukuri nanje nabinyereka. Iki gikorwa rero numva ari nka surprise jewe. Iyo numvise pasiteri anerefonye mba nzi ko ijuru ryuguruye. Rero ndabashimiye iyi association, iyi vision mwagize, vy'ukuri bize bishike kure. Hari abana benshi aho hanze bagowe, hari abavyeyi benshi bafise ingorane zitandukanye. Vy'ukuri natwe nk'abavyeyi no gushima twongera dusenga kuko nimwovyifasha. Ni ibintu biba bisaba uburyo bwinshi. Vy'ukuri turabasengera, turabashimiye aho muzogenda mudodora, muze mwugururirwe kugira iki gikorwa kize gishike kure bishoboka. Murakoze namwe, Imana ibamugisha. Imana ihumugisha n'umuyobozi wacu visionnaire Etienne Nkuru, ahari Imana ikomeze imuha amagara meza ndetse n'uburyo bwinshi kugira ngo tubashe gukora ibikorwa biruta ibyo twakoze. So tudatinze reka twakire Chanceline nawe, sorry, Akimana nawe atubwira ijambo. Murakoze, tumukomera amashi. Yesu ashimwe. Jewe nugushima nuhira mugenzi wanje je nitwa Ornella, hanyuma ndashimira association yatwitwararitse, yatwiyumviriye ko yumviriye abana bacu. Ndashimira cyane na Eglise Guérison des Âmes, nkuko bayivuze ama eglise ni menshi gose, hari abana bakeneye gufashwa benshi. Twebwe rero twaragize amahirwe, twagiriwe surprise n'Imana, abantu bacu barajamo. Burya mu isanzwe umupfakazi n'imfuvyi barasuzugurwa, turasuzugurwa cyane. Rero maze ko umwana wawe agirwa amahirwe akarihirwa umwaka wose mu ishure rya privé, ni gitangaza Imana ibikoze. Mu isanzwe umuntu yizeye Imana ntagirira. Je ndashimira cyane Pasteur Fred, je sengera muri Pisma. Pasteur Fred ndamukengurukira cyane, nabanye anyandikira message ambira ko nkeneye, ambwira ati umwana wawe ni batatu, umwana wawe mugabo ndamushizemwo, hariho association ifuza ko yoriha umwaka w'ishure. Nari maze ibizi dumasengesho ndavuga ati none je bananje bigari batatu nzori hamene rovare gute, kwera jewe umwe ne basanzwe barihira abandi bantu muri famille, abandi umva babiri jewe ndimenya. Rero ndavuga nti Imana jewe urakoze. Hari ijambo cyo turiga kuri eglise tema twari dufise, bavuga ngo no kwishobora gukora ibirenge byo tuyisaba byo ego. Igo njambo nagiye mpagararako nkayivuga amatemi d'histoire, nkavuga none Kamana umugabo w'abapfakazi se w'imfuvyi bigenda gute. Zabona message ya Pasteur Freddy, bukeye mbona nabwo ndabukeneye, ndakwereke ya bordero ndagenda kuri eglise, anyereka umwaka wose umwana wanje wamurihiye. Ndavuga ati nanje nzohimana iki, umva deja aravuyemo, hasigaye umwe. Ndashima Imana nuko nta kintu nkavuga. Mwarakoze kudugura agasuzuguro nikono kivuga, mwarakoze kutugira abantu beza, abana bacu biga neza, kandi nukuri abana bacu bafise impano, bafise ubwenge nukuri Imana yabahaye. Nukuri bari klasa no mu mashuri, nagira ngo bacisha mwigisha ngo ko abana barizwe n'umuvyeyi umwe, nta na gato. Ni se w'imfuvyi nyene. Nukuri majambo make turabakengurukiye cyane. Nuko ikorwa mwakoze mucagurire n'abandi bantu benshi. Imana izikibahembera nukuri. Mumva yuko imitima yacu ishima, twena kintu kimwe twobanco dufise. Mwandaye mudusengera, twandanye dukomera. Nukuri nta kindi kintu kumva mvuga. Turashima icicaro, mwakoze no kutuzimana, mwadufashe neza.
mushimire cyane uwo muvizioneri yumviriye ati reka mfashe bajya abana nkura agasuzuguro bajya abapfakazi ni ukuri mukuri mudusengere abakozi b'Imana muri nga umupfakazi n'umuntu ufite dufise kashe dufise kashe aho ugeze hose barakuraba jewe nagira agatemoyanyaje gatoya hari umuntu tubanambwiye ati Ornella n'umwana wawe uri panze muri uyu mwaka wose ati ndajewe nkora mfise umugabo ngo ntari igice ca mbere urumva ntozi kayimbwiranya urukundo canke kayimbwiranya gahemo ntavyo nzi naje navuga nti je nizeye Imana yanje gusa mvuye kumurihira umwaka wose sinzi ingene vyagenze ngo umwana wanje ari higwe umva rero dushima Imana n'ukuri nukuri mu majambo make n'ubukengurutse dufise imitima yacu n'ukuri mumve yuko inezerewe mumve yuko ikengurutse Yesu nashimwe akimana Ornella Imana imumugisha cyane tubwiye témoignage nziza cyane Imana imumugisha tudatinze reka twegereze muze nawe avuge hasigaye umwanya mutoya tumukomera amashi. Imana ishimwe kandi je mpagaze ngaha shima cyane kabisa sinumva icyo novuga jewe rero iki gikorwa Imana yabakoresheje mu mutima wanje cyarimwe mugabo nkabura aho mpera urumva nta buryo buhari ariko muri uyu mwanya ikintu ngiye nemereye mwebwe mwatanguye iki gikorwa Imana ifise aho icisha jewe cyambere kimbabaza mbonye abana mwibarabara kirababaje Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana muri Esiteri riravuga ngo niwicecekera nta kizabuza ubwoko bw'Imana gutabagwa. Ahari cyatumye umwamikazi mu gihe gisa n'ikintu kugira ngo ube umuntu w'akamaro mu gihe cawe. So impamvu Moridekayi yabwiye Esiteri ayo majambo nuko hari ibibazo byari bihari. So no muri iki gihe hari ibibazo byinshi cyane nk'ibyo umusaza yari amaze kuvuga, abana bari mwibarabara uzushikarira muri ville wababona ukumva ugize umubabaro. Hari abana uretse n'abandi bana b'imfubyi, abana b'impunzi babuze ibyabo byose. So birababaje cyane, ariko kandi Imana ishimwe yuko hariho abagira neza Imana icamwo kugira ngo wa mwana asubizwemo ibyizigiro, ejo azosubire aseke nubwo yarababaye. So mureke dukomeze. No gushima ijambo ni ijyanye. aho muzokenera hose
muze mumbaze nzaho nzoca muri leta ikibanza kiboneke kiri kwitonga iwacu, ariko nimwaza nzomenya aho nshisha muri leta, turonke inkaratasi, ishure, ibitaro, urushengero bikogwe, abana b'abatwa bige, abenegihugu bige. Uyu munsi ho Imana yatugiriye ibitangaza ino, nasanze hari minisitiri w'umutwe muri justice. Ubu rero ko Imana yabaciyemo, ntimuhagarike muhaguruke, hama ico kibanza umunsi muzovuga ati turakeneye hahantu, pasiteri azobereka honda ni mwishengero muri Kadepe, hama muze mumbwire uti umugambi washitse, nanje nje mpaguruka ngende muri province ndabivuge, inkaratasi baduhe, hama mwubake ivyo bintu. Nta byinshi nigwa mvuga, ariko ndabashimiye, murakoze. Uwo muntu nawe yabitanguje, Imana rugira byose imuzigame, ivyo byose akora igumize mu ikiganza. Murakoze. Muzehe arakoze cyane. Reka mbasabe dusubire tumukomera amashyi cyane. Imana imuhe umugisha cyane. Amen. Imana imuhe umugisha cyane, turamushimiye bivuye ku mutima. So tugana ku musozo, hari inyandiko nanditse nanje ngiye kwa gushimira abazotwumva, ziri mu Congereza ariko nta yandi magambo mashasha, na magambo yo gushima. Good morning everyone. On behalf of our team here in Burundi, I want to say a big thank you to all the supporters of our organization, Let's Help Them. We are working with refugees and vulnerable young people who have suffered so much. Many have lost their homes, their parents, and sometimes even their hope. But because of your support, they are smiling again. They are going to school. They are dreaming again. Education is not just about books and exams. It gives confidence, it brings healing, and it helps these girls rewrite their stories. Now they are not just receiving knowledge, they are learning to believe in themselves. You gave them the chance to go to school, and now these children are growing strong. As Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Thank you for giving these children that weapon. We also want to share that the need is growing every day. Many Congolese people are fleeing from war and violence in the Democratic Republic of Congo. They are crossing into Burundi with nothing but fear and pain. The number of refugees and orphans in need of help is increasing quickly, and we need to stand with them, and now more than ever. We want to give special thanks to Etienne Huru, who has shown us what it means to be a true leader, a man of love, vision, and action. Thank you, sir, Etienne Huru, for everything you do, and to our team, volunteers, donors, and friends around the world. Thank you. You are not only helping these children to go to school, you are helping them build a better future. We are proud to serve these future leaders and work with them on their journey of hope. And we promise to continue doing our part to support them every step of the way. May God bless you all. Thank you. Amen. Amen. Dusoza turashaka kumushimira nka timu ku giti canje. Etienne Nkuru, iyo organisation yitwa Let's Help Them, mu yandi magambo mureke tubafashe. Cyane cyane hano mu Burundi hari ikibazo cy'abana b'imfubyi
n'abana b'impunzi bavuye muri Kongo, inzu zabo zaraturiwe, inka zabo zaranyazwe, ibibazo byabaye byinshi, baza hano nta kintu na kimwe bafise. Abo bafite umubabaro, ariko kandi iyo organisation yaje kugira ngo basubizwemo ibyiringiro by'ejo hazaza, nubwo bafite umubabaro, nubwo batabona ejo hazaza. Abo bana b'abakobwa n'ab'abahungu babashe kubona yuko ejo ari heza cyane. Hari ijambo twatangiriye tubabwira ngo nibo bayobozi b'ejo hazaza, so dushaka rero kubafasha kugira ngo nabo ejo bazafasha abandi bantu, nabo bazabashe gufasha abandi bana batishoboye. Nitwubaka ayo mashuri n'ibyo bitaro, nabo bazabashe kuvura abandi bana b'abatwa batishoboye, bazabashe kwigisha abandi bana batishoboye. Nico twashatse mu magambo makeya. So nkwagarikiye, ndabashimiye mwese, dushimira n'abagize timu yose. Imana ibaho umugisha. Mureke dusoze duha ijambo perezida atubwire ijambo rya nyuma, twiyegereza Pastor Bigabo adusengera turangiza. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Reka ntangiza ari gushima Imana. Mu by'ukuri turabashimiye mwese abaronse uburyo n'umwanya bagashika hano, turabibashimiye. Rero icyo dusaba, burya iyo wakwaturiye amajambo meza aza kuremera kazoza, burya ijambo ni ikintu gikomeye. Rero kugira ngo turangize kino gikorwa, turasaba abapasiteri bacu baje kudusengera, nuko umutima wambwiye badufashe badusengere iyi programme twihaye yaguke. Igihambaye nuko tuzohagarara umunsi umwe tuvuga ngo umwana wa runaka yaronse diplome bivuye ubushake bw'Imana kandi buciye mu bantu. Igihambaye si uko tubigisha uno munsi, ariko igihambaye nuko twoshika ku musozo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nifuje ko tuja kwegerana ababyeyi n'abana, abapasiteri badusengera, muduhe umugisha, mutwaturireho umugisha uko mubyumva. Ahasigaye Imana itwagurire muri byose. Kandi igihambaye nuko zose tubikorana mu rukundo. Kurya ikintu cyose kitari mu rukundo ntikiza kibandanya, ariko ikintu kiri mu rukundo kiba kirimo n'umutwaro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu by'ukuri jewe ndanezerewe kuri uno munsi bitarimwo akandi kantu. Niturangiza ababyeyi turabasaba, turaja ari cyo umutima wambwiye, ariko nzogikora ku giti cyanje. Naje nkeneye kubiba, kandi kubiba kwanje ndazi yuko nzobona ko umusaruro. Jewe ndashima Imana, nigeze gutesta Imana muri ubwo buryo. Mfasha umugore araha mu Nyakabiga, mufasha nanjye ndi mu buzima butameze neza. Bukeye ndonka promotion ku kazi, bukeye ndonka indi promotion, nagaza nkora muri security, ariko ubu ndicaye muri biro. Jewe ndabizi mu by'ukuri Imana yangiriye neza. Kuri ico naje kumushahara mpembwe, nzosubira mbibemwo uko nshoboye. Ubu mfite imashini, mfite biro yanje, ndakira abantu mu buryo bwiza, ariko ndavyo narinzi. Ariko inkomoko yavyo zose ni umutima nagize. Abo bana bamfata nk'umubyeyi, ubu bampamagaye ni papa, nabyaye ntaranashaka. Rero undi wese ufise uwo mutima wo gufasha, si ukuvuga no kwiyerekana, ariko igihambaye ni imbuto y'urukundo ntizibora.
nzoyisoromaho, abana banje bazoyisoromaho, n'umuryango uzoyisoromaho. Ni ukuri umuntu wese ufite icyo ashoboye gukora gufasha, n'igihambaye cyane ni ugukorera mu ibanga. Ni ukuri birimo umugisha. Umuntu wese mwifuriza yuko yogira uwo mutima. Ntawe uzi icyatumye Imana idusiga kuri iyi si tukiriho. Ntituzi iminsi dusigaje, ariko iminsi dufise dukwiriye kwibamwo, tukabiba mu rukundo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ababyeyi mukomeze kwihangana, murere abana, mubabe hafi, mubarememwo ibyizigiro. Burya nta kintu kibi kuko watura amajambo mabi ku bana bawe. Muza mwicara mubwire abana ko bazuba abategetsi, ko bafite akazoza keza, kubaho uri imfubyi. Imana ibifite ukundi yabiteguye. Igihambaye no kuba ronse uwo mwana. Kuba Imana yaratanze imbuto mu rugo, ifite n'ukuntu iyo mbuto izokura. Ni ukuri mukomere, murere abana neza, mube fiyeri yabo muri bo. Hari igihe cy'ibyishimo, hari igihe cy'umubabaro, ibyo zose bizoshikira bose. Kimubwire ngo nimwe mubabaye, hari abubatse bababaye. Burya Satani ni mubi. Ikintu cya mbere Satani zitwereka nibyo tutarashikaho, ariko iyo turi mu Mana tuba tubona ibyo Imana yatugize n'ibyo yadukoreye, tukagira akazoza keza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntimukemere ngo muheze Satani ikibanza cyo kwereka yuko muri abapfakazi. Oya, simwe ba mbere, simwe ba nyuma, ariko igihambaye no kubihagararamwo neza. Muza mwicara muremwe abana kazoza, ntimuca abana intege, murere abana neza. Uko Imana izodushoboza, uko izoshoboza n'abandi, uko yaduciyemo no munsi izoca mu wundi. Ariko igihambaye twirememwo ibyizigiro, turi kumwe n'Imana. Titwemere yuko duheze Satani ikibanza. Buri gihe Satani dushira muri vide, ariko Imana ikadushira mu byuzuye. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. N'abatabonetse mu by'ukuri nta kibazo, ariko igihambaye ni uko twafashije abana 19. Ni ukuri biranejeje. Ahasigaye ntarondogoye, twegerane hano, abapasiteri badusengere, badusabire umugisha. Ahasigaye Imana izodushoboza, tuzobandanya dukora. Imana ibahe umugisha. cyo nari kongeraho umuvandimwe ahejeje kukivuga. Nicyo cyo kwiremamwo imbaraga n'ibyizigiro ku rurimi rwacu. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ururimi rurarema. Ururimi ngo rutanga umugisha kandi rutanga umuvumo, cyane cyane kuri twebwe abantu bamenye Imana. Satani ni umugome n'umwazi, ni umubeshi. Arabivuze. Wowe ukavuga ngo ni ukubera ko uri umupfakazi. Uri umupfakazi ariko wasigaranye abana. Arabivuze ko hariho abubatsi bababaye, bubakanye bataronse n'abo bana. Ese umuntu yovuga ngo igikomeye ni iki, icyiza ni ikihe muri ibyo byose?